ngibingelela abazalwane bonke endaweni zonke egameni likaJesu Kristu inkosi yethu. Thatha leli thuba siyambonga kakhulu uNkulunkulu osivulela umnyango oyimvela kancane ikakhulu kuleli thuba lokukhuleka. Nceka uNkulunkulu la ivula ngamavesi okuzidela ukuthi impilo yekholwa impilo yokuzidela neyokuzila ukudla. Ngamanye amagama iculture enikezwa abakholwayo ukuze uma bezophila impilo le efunwa uNkulunkulu ezobenza babe elayinini lobuntwana bakaNkulunkulu, kukhishwa iagenda yokuthi abaphile lempilo yokuyihlupha inyama yabo ukuze babe selayinini kaNkulunkulu. Siyambonga kakhulu bathanda uNkulunkulu kulesikhathi somkhuleko. uNkulunkulu sisizile ke bathandikayo ukuthi sibe nalo leli thuba elokusondela kuNkulunkulu ngokuthi sikhweshise izinto eziningi neminako nobubhizi unyaka usaqala sithathe ithuba lokumfuna uNkulunkulu. Nginesibonelo ke bathandikayo esihleze enhlizweni yami kulomkhuleko ukuba nami ngisike kwelijikayo lapha encwadini kaNehemiya. uNehemiya isahluko sokuqala kunamavesi amabili engizocela kuba ngiwahlephule. Nabantwana bakaNkulunkulu umhlaba wonke jikelele ifa likaKristu Jesu alithenge ngegazi. Ukuthi uma bechaza abachazi beBhayibheli bathi uJesu ekhona emhlabeni ithuba abanalo ikakhulu ibandla lakhe wayelibekela ngezibonakaliso ukuze li-understand isikhathi, aphinde alibekele ngabaprofeti, aphinde alibekele ukuphela kweinsuku ngehistory ukuthi ibandla likaNkulunkulu laphila kanjani likhona emhlabeni. Ngicela siwafunde lamavesi amabili nje, amavesi amabili. Sicela lapha uverse 2 no verse 3 or uverse 2 no verse 4. Kufundeka ngalolu hlobo Nehemiya chapter 1 from verse 2. Wafika uHanani omunye wabafowethu, yena nabantu bakwaJuda ngababuza ngabaJuda abasele besindile ekuthunjweni nangeJerusalem. Bathi kimi, insali eseleyo ekuthunjweni lapho ezweni, number 1, isekuhluphekeni okukhulu. Number 2, isohlazweni. Number 3, izingange ugange lwaseJerusalema lubhidliziwe namasango ashiswe ngomlilo. Uma ke Nehemiya esekhulumile nalo mfowabo umlandisa izinto ezimbili noma ezintathu ukuthi insali eseleyo isohlazweni olukhulu. Siyazi ke ngohlazo ukuthi ihlazo abantu abaningi abalithandi baze bazimboze baze benze imizamo ukuthi kungaziwa ukuthi yibo uma uhlazo seluvela. So uNehemiya uyawuzwa umlayezo kulomfowabo ovele eJerusalema ukuthi ibandla eliseleyo lisehlazweni. Ngiyalithatha nalo uhlazo uNehemiya abuza umfowabo ovele eJerusalema ukuthi namhlanje uhlazo liphethe umhlaba wonke. Abantu abanemali basohlazweni, abantu abeme kahle ngeeconomy basohlazweni, abantu esingathi ngamanye amagama basendaweni eright kwedlula thine baseAfrika basohlazweni. Ihlazo namhlanje izwe eliphakathi kwalo
alehlukanisi ukuthi umhlophe noma umnyama noma umusha noma ufundile izwe nabantu basohlazweni. Lithi iBhayibheli uNehemiya esezwile ngohlazo olwaluseJerusalema namhlanje olufake wonke umuntu ophilayo, uyakholwa awukholwa, ufundile awukafundi, nalo uhlazo elihlasela umhlaba wonke. Uthatha ke igalaba ngesizulu lokuthi uma ngabe sekunje yini okumele ngiyenze. Ngamanye amagama ukutshela namhlanje umhlaba wonke kulomthandazo kuthi uma uhlazo selifikile noma inkinga emphethe wonke umuntu yini okumele siyenze, ikakhulu thina esikholwayo. Lithi iBhayibheli lapha kuverse 4, kwathi lapho ngizwa amazwi ngahlala phansi ngakhala izinyembezi. Izinyembezi zakhe uNehemiya njengomuntu omaziyo uNkulunkulu onamandla onke, ukuthi uPaul umefundisa ekhuluma nebandla lase-Efesu ku chapter 6 kunamavesi awakhulumayo ukuthi lo verse 1 uthi ku verse 10 uthi emandleni akhe amakhulu. Ngamanye amagama umhlaba wonke namhlanje kumele wazi ukuthi akhona amandla amakhulu emhlabeni okumele isizwe sonke sibalekele kulamandla amakhulu ukuze ihlazo lale pandemic ekhona enyakazisa wonke umuntu azi ukuthi kunendawo okumele sibheke kuyo simtshele uNkulunkulu ukuze asilamulele. Uthi kaNehemiya ngahlala phansi ngakhala izinyembezi ngase ngiyakhuleka kuNkulunkulu wasezulwini, uNkulunkulu onamandla onke. Kunamazwi awakhothayo ke la, uthi wakhuleka number 1, number 2 wazila ukudla, wase uyakhala kuNkulunkulu. Bathani kaMhlaba wonke, kukhona into kumele uma umhlaba unyakaziswa izinto, unyakaziswa izifo noma unyakaziswa ngamahlazo abamba wonke umuntu, kunendawo okumele siphendukele kuyo singumhlaba wonke siyokhala phambi kaNkulunkulu. Asizukhala ngeimali, asizukhala ngenhlala kahle, asizukhala ngokuthi sifuna ukuphila kahle ezweni. uNkulunkulu yena ophethe ukuphila okumele sonke isizwe emhlabeni siphendukele ngakuye. Umbishop la ukhuluma amagama wakhotha incwadi yeziKronike ukuthi abantu ababizwa ngegama lika Jehova uma bezithoba. Abathobekile abantu emhlabeni, abanye abathobekile sebephakathi ehlazweni, uzwa besebenzisa amagama baphoselana ngawo, abanye bashaya ipolitiki, abanye bashaya amakhosi, abanye bashaya abantu abakhulumayo. Indaba isekuzithobeni. Ngoba uNkulunkulu uthi ababizwa ngegama lami uma bezithoba. Ukuphosana ngamagama kuyona impendulo, ukusolana kuyona impendulo, ngoba naku kufa kwehlele bonke abantu abaphilayo. Kwafika kuNehemiya omaziyo uNkulunkulu, lithi wase uyeka konke wahlala phansi. Muzi wasemhlabeni, South Africa iphela, Nehemiya uyajika uhlala phansi, ubhekisa ubuso bakhe kuNkulunkulu ophilayo onamandla onke, avula ngabikho ovalayo. Athi umncwadi amaHebheru sinempriest omkhulu odabule amazulu, wehlele emhlabeni wangena, glory to Jesus, lithi wangena endaweni engcwele kwaba kanye. Kuthiwa abapriest babengena, ngiyacabanga babengena ikhathi eziningi kodwa izono zabahlula abantu abayisizwe sikaNkulunkulu. Wa-extend uNkulunkulu mhlawumbe wathi abangene ngenyanga, bahluleka abantu abanye bona namhlanje bazebonela nenyanga ezayo. uNkulunkulu wa-extend kwaze kwafika lathi, ngoba bonke abantu bona kakhulu, mpriest ngiyabanikeza intethelelo ibe yinde ibe yonyaka wonke. Kuthi angangena umpriest ngonyaka munye, hayi sewukhave izono zonyaka wonke 12 months. Kodwa ngenxa yokuthi umuntu uphile enyameni uyehluleka, bona kunjalo.
hayi ngiyabona amazulu esesukuma elithi izwi kaNkulunkulu uma uJesu ephaphathiswa emfuleni iJordani kunamazwi akhulunywa iphimbo elehla njengejuba lehlela phakathi eJordani kwathiwa le indodana yami ethandekayo izweni. Kwakungumlayezo wempendulo kuthi izilwane ezaziphele emhlabeni ezazihlatshwa igazi lazo zizama ukumshwelezela umuntu kodwa aphinde one, zimshwelezele aphinde ona. Lasukuma izulu lamthumela umpristi omkhulu owangena kwabakanye kwavalwa eminyango kuthi kungabe kusahlatsha silwane, kungabe kusashisa silwane, khona indodana yomuntu engene kwabakanye yavula amasango. Uthi umevuka kufeni uJesu ukhuluma amazwi uthi ngiphiwe amandla emhlabeni nasezulwini nangaphasi komhlaba. Ilo namhlanje okumele bonke abantu abaphila emhlabeni kulenkinga esikhungethe kumele abantu bazithobe babheke kuwe. Semthandazweni bathandekayo, uma sisemthandazweni kubiza ukuzithoba njengoba umbishophi bekasabeka la. Kubiza ukwehla, kubiza ukuthi inyama yakho unikele ngayo ulambe bese uyokhuluma naNkulunkulu umnini mandla wonke. Kuthiwa ngelinye ilanga ngathi ezenzo sahluko sika 12 uma ufunda emavesini wehla abaJuda ngokuboshwa kwaJohane bajabula. Kuthiwa lenkosi yayibusa ngaleso sikhathi yathokoza ngoba ngenkathi bebamba uJohane bemfaka entolongweni ebulawa abantu bathokoza ngoba bebangalifuni iqiniso. Walandela ke kuthiwa wabamba noPetro wamfaka entolongweni walalela ukuthi abantu abathini lashintsha ibandla ngoba lalimazi uNkulunkulu oqinisileyo. Lithi iBhayibheli ibandla langena ekamalweni lenza lenkonzo eyenziwa uNehemiya, lenza lenkonzo eyenziwa uDavide ngenkathi ugula umntwana wakhe. Lithi ngesineke lamkhulekela. Hayi bathandekayo, uNkulunkulu osezulwini wawunaka umthandazo webandla elakhuleka ngesineke. Namhlanje ke bathandekayo kuphinaphi nendawo uNkulunkulu uyamemeza udinga abantu abazophaphama bese bayehla bayazithoba bamfune ngesineke ngoba uyayazi impendulo. Impendulo ikhona kuye, ikhambi likhona kuye. Lithi iBhayibheli selikhuleke ngesineke ibandla uNkulunkulu wethumela ingelosi. Ngamanye amagama usinikeza iassurance yokuthi uma ibandla lakhula ngesineke yehla ingelosi yafika yangena phakathi ejele yamvusa uPetro, yavula amasango etilongo yambamba ngesandla yaphuma naye. Kangakanani lesisifo esibulala umhlaba wonke uma ibandla belingaya kuye ngesineke. Na impendulo bathandekayo, nabo Nehemiya bamkhomba uNkulunkulu omkhulu nonamandla onke ngoba kungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Semkhulekweni bathandekayo, bandla uNkulunkulu uyalibiza ukuba lisondele kuye ngesineke. Lingakhombani lodwana, lingakhombani amaphutha, kodwa basondele ngesineke ngoba uNkulunkulu wethu owasidalayo nayo impendulo. Uma lo mpristi omkhulu ovunywa ngamazulu esekhona emhlabeni encwadini kaJohane ukhuluma amazwi ku chapter 10 umathi mina ku chapter 4 ukhuluma amagama lapha uma wehla ukhuluma ngendaba yesango ukuthi yena uyisango ongena ngaye. Hayi bathanda khona umnyango esumemezela kule nkonzo umthandazo okumele bonke abantu bangene ngaye. Njengoba abasendulo bangena ngaye baphumelela, ngelinye ilanga bahlasela izinyoka. Kwathiwa uMose akenza inyoka yethusa iphakamise eyayirepresent umpristi omkhulu uJesu Kristu obethelwe eCalvary. Ngenkathi ephakanyiswa izifo ziyaphela. Lo Jesu wayekhona ehlane ebikezela ukuthi uma amehlo onke ebheka yena liyavela ikhambi, lavela ehlane abantu beqedwa izinyoka. La uyaphakanyiswa leya nyoka abayibhekayo bayasinda. Namhlanje bathandekayo ngomkhuleko uma singabheka kuye liyavela ikhambi
kodwa kuswelakala abantu abazovuma ukuphambana nesimo bambheke yena. Kuthiwa kanjalo njengoba inyoka yaphakamiswa ehlane nendodana yomuntu uma iphakanyiswa liyavela ikhambi uyimpendulo yena. Uthi Nehemiya sengizwile lokho ngazwile ukudla ngakhala ezinyembezi phambi kaNkulunkulu ngakhuleka uNkulunkulu wamnikeza indlela yokuyovusa kwezindonga. Nali izwe umnotho uyafa, naba abantu bayaphela ezweni, naku konke ebesithi abantu bazophila ngakho abantu babulawa indlala ngenxa lesi sifo sikhona. Swelakala abantu bathandekayo abazokwazi ukuthi noma ngabe kunje khona impendulo eyavela emazulwini, ikhona impendulo. Athi uPauli unamandla amakhulu. Uma ungayazi indlela yokuphenduka, phendukela kuJesu, uyakuba impendulo yempilo yakho. Njengoba sisemthandazweni, ngomthandazo konke kuyenzeka. uNkulunkulu Musa anibusise.